Sorry gogo. Sorry gogo. Bangena lidingo bathi sesiwakubamba ngekliniki ngapha ngamthola sewamfake ufuna kumfaka emodini ngamlandzela safike basifike esibhedlela sesiwasishiya labantu wabulazini nenyanga sikabatholi. Asanibonani babukele emakhaya. Libito lami ngemuzi wakhe eBibo ngikhona la kuyo ke isimo podcast khona la enkomazi anamaphethelo bafowethu ethuba lethu. Ya ngina gogo la. Gogo abingelele babukele emakhaya. Sanibonani emakhaya lokhuluma ngibuswe Dlamini khona la eMangweni. Yebo kudala ngatalela khona la eMangweni. Yebo gogo. Mara ngikhuluma ilimi lami kumasishangana. Yebo gogo. Gogo ake sicoce lana. Ingabe ngisiphi isimo le ubukana naso gogo? Ngibukana isimo sabantu bana basesi nabayi4. Yebo gogo. Sisiwashona. Aish, sorry gogo. Sorry gogo. Washona sesi. Kabuhlungu. Angifonela ngo5 asuku umntwana nami ngathi mina ngilekuthi silo otela ngimamncane ngilanza mbila azo kulungile silanza mbila ukukhona uganza nginika mungu ngokulungile sisi mangifike ekhaya ngafika ngalala uma ngilala ngo6 bangena lidingo bathi sesiwakubambwazile bamgwazile ngikwente njani bazigubha ukuthi nganenga ngakusonke ngigijima ngatofema ngifika lapha sesibamthethe sesibahamba nesibhedlela ngagijima ngekliniki ngapha ngamthola sewamfake ufuna kumfaka emodini ngamlandzela safike basifike esibhedlela sesiwasishiya labantu wabulazini nenyanga sikabatholi. Gogo ake sichekelana ukuthi lenzaba yokuthi bamgwaze uma uvana kwendekeni sizwa waqobana nalomunye babe letitandita ngale bodlindlala. Okay etandini. Wasiluba tamana kuphume isidumbu kahle ingcabano bela etandini. Azingamana kuphume isidumbu salukasi sesibambulala sewathi ngibani ngingela bulele sesi inhleti yami but ayinakuthula emoyeni anginakuthula bantwana wabukane nami bayi4 lo munye Sara yenza kankulu yebo gogo laba yi3 la basekhaya lo munye lo mfana wakona elo efuna hena lo lama lentombatana selo munye lo mfana lo munye Patrick yagula nisifundise kuwa se lo munye lo mntana lokugcina ise ePitori iyafunza mara imfundo yakona ayiqaqi nyale ngifona ukuthi mamncane nyasi sengiyasebenza esitolo se lokhu kukhofisa ingqondo anginakuthula emoyeni wami futhi kude kuthula empilweni yami se ngithi uNkulunkulu akangisithe ngiphile labantwana labo. Nginibingelele ababukeli bayo ke Impumalanga Eyethu TV lekhuluma ko ngiBibo Ademene umphathi wayo ke Impumalanga Eyethu TV naba bokukwethu alabakhipha ingoma yokucala lethi abathi asiyaloya baphindile futhi bakhipha ingoma lethi yekela uma kuhlula bogogo bethu bebanenzawo la esakhiwo lesi lenisibonako la bana 4 years sebaphumile kuso lesakhiwo iDepartment of Health bafikile ke bathi lenzawo ayikho esimeni lesinhle njengoba bana 4 years babakhiphile besicela donation ko wonke umuntu lafise kufaka sandla ezivibaneni kuyo indlo yabogogo ukuthi icele phansi iyakhiwe ngiyo le indlo eniyibonako nangogo uyavula naku ngaphakathi kwayo le ndlo ayikho esimeni lesinhle kungakho ke iDepartment of Health ivale le ndlo ukuchaba gogo la ntawulimala asimpumalanga Eyethu TV siyathi ukuthi babukeli bayo ke Impumalanga Eyethu TV ni
itawusita lapho nikhona khona noma ngaba yini lonayo ngoba mazenke titina tipikire noma ngaba yini lengasita kuyo na imali asiyadinga ukuthi kube khona lokunikako la kule sakhiwo sabogogo nayi account la ningafaka khona esivivaneni noma ngaba ngimalini noma ngaba yini lenayo noma ngaba timpahla noma ngaba yini ningeta kubogogo ndofaka esivivaneni ngoba batali bethu laba bakhiphile ingoma yokuqala lethi bathi asiyaloya namanje ngiyathi ukuthi babukele abayo ke eMpumalanga eYethu TV ndawasita abogogo ngoba laba batali abethu bamgogodla besive ngiso ke sakhiwo lesi sicela ukuthi nisize kakhulu ngayo ke donation noma ngaba yini noma ngaba yini noma ngaba imali nayi account ikhona sibasize abogogo ngoba mningi umsebenzi laboyindako la uwetandla bayathunga babuye ke badlala imarathon bayagijima bayacula futhi kunengoma le bayikhiphile le ukuthi bathi siyaloya itophuma very soon i-track yayo ingoma yabo but itophuma kulomnyaka so nakhona sizama ngawonke losemandleni siMpumalanga eYethu TV ukuthi sikhona la kubachasa la sikhona khona kodwa la kulesakhiwo sizamile ngayo amandla wethu kodwa nje asikhona kufinyelela kahle la ukuthi lesakhiwo siyakhiwa sicela nineke nibabukele bayo ke eMpumalanga eYethu TV ukuthi nifake esivivaneni kuyo ke le account le khona la ukuthi sibogogo basizeke ngiso sakhiwo lesi le asisikho sihle nakahle sifisile ukuthi nje sisicalo phansi akabusha nayo ke i-security sayidinga kubo bogogo ukuthi babe nayo ke i-security lenzawo yabo lesifise ukuthi iyakhiwe ibese emgangathweni la kuhlala khona abatali bethu ngiyo ke le ngisaphosa esivivaneni sibonga kakhulu uNkulunkulu anibusise lapho into banikhiphe khona nalapho into banithathe khona siyabonga kakhulu siMpumalanga eYethu TV. Ngangibona ngithule kwekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyoze livuthwe iqhinga lami laziwa